maqhubeka sengiphakamisela izandla ngixolisa bese kuyavezwa ke kube khona indawo la iphathi evezwa khona la kukhulekwa khona ngivulela abantwana bakaNkuluNkulu ngingasindisiwe andinsindiso ngangayifuna kubona nje ngibavulele kodwa ukuthi abangene bakhuleke mabekhuleka nami ngikhuleke nabo ngibanikele lo thuba noma bengimatasa kanjani bese kusaka ukuthi bese ngibatshena ukuthi uJesu ke nami nginaye ngisho ngingakaze ngimukele uJesu ngisho ngisonta ngoba phela ngangazi ukuthi kuyafana mina ngangazi ukuthi into ezihlukene hayi bese ngibona ukuthi la engikhona bekumuncu ngendlela ecala lami ngendlela ecala lami futhi uyabona ukuthi bekucikekiwe bengekho ngisho ismile kubona kodwa isikhathi guqwa bese kuyahlekwa bese ethi yena kimi wazi wayenza into enhle uyabona ukwenzakalani ngithi mina ngibona abantu ngibabone labantu abasindisiwe babezokhuleka lapha kimi athi yena yebo uNkulunkulu uyajabula uma ngabe usuke umemeza yena yedwa uma ngabe kusuke nikhuleka nje egameni lakhe kujabula izulu liyathinteka aqinise kulo ndawo ukuthi nje uma ngabe umemeza izulu liyathinteka liyakuzwa ukuthi nangu umntwana wami ememeza athi uyabona ukuthi uNkulunkulu ujabula kanjani uma umemeza yena ngoba uyena uNkulunkulu ngeqiniso yena inkosi yodwa emiselwe ukuba inkosi yena uNkulunkulu wakho konke odale konke akafuni ukuthi kubizwe umunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe hayi ngibone nami ukuthi kuyajatshulwa ke la kuhle engikwenzile okubonayo ukuthi kuyajabulisa bese yaqhubeka ke bese kuvezwa abantu kusho ukuthi ukukhula kwami ngaba nesinqumo sokuthi ngangiphiwa omisi impahla zokuqoka bengiphathele even ngishe isinkwa sokudla ngingadlile ngase ngithi nami mase nginakho ngiyanquma ukuthi ngiyobapha abantu noma ngabe imuphi umuntu obangibonile ukuthi umuntu uyahlala engadlili insuku ekudinga ukudla kube khona uNkulunkulu enza ukuthi bamuphi adle nganquma ke ngaleso sikhathi ukuthi nami ngiyokwenza nangempela ngithe mangabe sengishadile sengikwazi ukuthi ngiyisebenze kube ngengitholayo mayifika umuntu ngimuphe konke enginakho noma ngafika ngokugcina impupho enginawo ngimthelele ngoba ngangibona ukuthi yindaba ezekimi futhi ngibona uthulambile kusho ukuthi uNkulunkulu uzomnika mina banikeze bevezwe ke laba bantu ukuthi uyababona abantu emhlabeni bayakhala bakhalela wena ngibabone bakhalela wena sebezophiwa ubani lokudla ngoba bengiyenza leyo nkonzo ngisho kubantu abadala uthola ukuthi ngihambisa isaka lempuphu ngingamazi kodwa kuvele kufike nje ukuthi awumsele lapha ngathi akudliwe ngisibona isimo nje ngihambe emgwaqeni ngibahambisele nosengenile ngimnike konke akucelile ngincamela ukuthi mina ngisale kungekho hayi bethi uyabona bayakhala abantu emhlabeni bathi adubasiza ubaba ngiyababona ngithi yebo ngiyababona hayi bese ziyabalwa ke lezo zinto ke bese kuthiwa ke kuntethelelo icelayo ngapha lokho ebhalile lokho ebhalile lokho likhuphukile ibhodi lokho libhalile zonke izinto ungazathi kuyabalwa manje kubalwa izinto njengoba uthisha esuke ebala ama marks ezingane ngathi ziyabalwa yonke lemisebenzi yami ukuthi ingakanani lokho nganayo engiyenzile yayinhle ingakanani emibi bese kuthiwa ke yini engayikhalela ngayo ngithi ke mina hayi ngikhalela ngazi izingane njoba ngishilo ukuthi zincane kakhulu akekho uyophinda asala ngigadele zona bese ke angitshena ke lo muntu ukuthi ke uyabona ke okokuqala uma ngabe kuthiwa uyadedelwa lana yini uyofika uyenze emhlabeni ngithi mina ngiyofike ngenza intando kaNkuluNkulu enishilo kimi yonke bese ke kanti bangikhombiseke futhi kunendawo bangikhombisa yona kunabantu lapho abantu kuthiwe labo ke uyababona laba abeqe intambo laba okusula izono zabe egcineni sekumzuzu wokugcina benza kahle base beyangena athi ke bebelele abaningi babe bebelele esibhedlela baphakamisa izandla makuthiwa nangu othi ubani ufuna uJesu bamphakamisa bese senyameni ngokuphakamisa kwabo izandla njena ikhona ukubasizile ukuthi bathathe igama lika Jesu zivele zasula izono zabo bahlula amakholwa lokhazalele ekholweni bahlula amakholwa 30 years ekholwa bona beqintambo bavele bafike bangena bejabule labo bantu babonke bayahalalisa bayajabula bayahlabelela kumnandi abanankinga bakhali njengalabo bakhalayo kuthiwa yibo ke lapha ayi kusho ukuthi ke bese kuyabalwa ke mase ngibuziwe ke mina ukuthi uzofika wenzeni emhlabeni ngathi ngofike ngenza intando bakhulumeke bodwa ke
mabekhuluma bodwa hayi sekufika isinqumo bese bethi ngenxa yokuthi uNkulunkulu awumthukanga ngoba uJesu ungumlamuli phakathi kwenu noNkulunkulu, yena mlamlilo onlamlelayo kuNkulunkulu amacaleni. Ngenxa yokuthi wena wenzelwa umusa noma ungalimukelanga igama likaJesu, kodwa wenzela umusa ngokuthi wena ubavulela abantwana bakaNkulunkulu bekhuleka ukukhuleka uNkulunkulu. Kwathiwa okwesibili awumthukanga uNkulunkulu ngoba ubumthukile uNkulunkulu akekho bese ukulamulela. Bese bethi ke 2 okwesibili upha abantu abaningi obekufanele ubaphe belambile ngoba uma ngabe eza kumuntu usuNkulunkulu enenjongo ukuthi wena uzokuhlangabeza ngani mnikeze kona lokho kokugcina ngoba unenjongo. Uthi wena ngesimanga salokho ke uyathethelelwa ngibuyele emhlabeni. Uma ubuyele emhlabeni ufike ubatshela abantu ukuthi kunomkhathi, akukho nje ukusindiswa ngapho, akukho ukuthethelelwa kwezono. Maye umuntu efuna ukuthethelelwa izono akamukele uJesu njengenkosi nomsindisi ngoba uyena owasifela. Manje siyamdumaza kodwa ngenza into ukuthi siyamphika thina uJesu. Ngeke ze simbone kuBaba uNkulunkulu ngaphandle kaJesu, yena oyisango osincusela uNkulunkulu. Uyena futhi owenza ukuthi sibe nobudlelwane nokuthethelelwa konke okuphelele. Nginikezwe ekuthiwa buyele emhlabeni, mawubuyele bese ngiyabuza ngithi mina nginikeza isikhathi esingakanani. Kuvele kuphendule yena lo sesihlalweni ke manje, lo phezulu ophakeme avele athi nje akekho owazi isikhathi somuntu. Ngisho umprofeti angeke azasazi isikhathi somuntu. Ngisho uJesu ngoba anifela nje ngeke isikhathi ngize ngisishe ngizolanda ngaso umuntu ngoba suke niki umuntu ukuthi akathatha uJesu abe indlela abe yisango abe iqiniso ukuze abone uNkulunkulu. So engasekho nje okunye athi ngeke akekho waziyo ngoba ngabe uyaphinde ngoba anifela nje ngegazi lakhe angaphinde futhi abe nendlela mhlawumbe yomusa. So nje athi isinqumo siphuma kimi ngomuntu sokuthi nje sengiyambiza. Angeke ze sikutsheneke isikhathi sakho ukuthi uphile singakanani, kodwa wena buyele emhlabeni ubatshela abantu ukuthi abantu abasindiswe, abantu abazi ukuthi zonke izinto zibhaliwe la, bazofike baqale bayilanda bakhulumile abakwenzile konke abangafunanga ukuyeka baba nenkani bazokufica la. And lapha umuntu uzobhubha ubuhlungu ayobuzwa obodlula iminyaka ephilile, iminyaka ezigidigidi ebuzwa lobuhlungu. Athi ke buyele emhlabeni ufike ubatshene nje ukuthi abantu abathatha uJesu yena ongabalamlela abasulela izono futhi ukuze babe ngabantwana bakaNkulunkulu bezohlala nabo banethezeke bezomnandi ukuthi abathatha uJesu. Ayikho enye indlela nokuthi indlela zimbili, enye ekufeni enye ekuphileni. Uma ungathathanga uJesu yazi ukuthi uvele uyakule ndlela yokuyobhubha, akukho okunye okuzokusiza. Ngabuya ke ngaleso sikhathi uma ngibuya ngaleso sikhathi senginikeziwe ke lama warning ukuthi angize ngitshena abantu emhlabeni ukuthi abantu abasindiswa, abantu abayeke izinto elithi izilenkosi abayeke bengafuni ukuyiyeka ngoba ilona eliphefumulele uNkulunkulu. Uzofika aphinde aqhubeke umuntu mayengamthathanga uJesu, mayengasindiswanga nje umuntu uzofika aphinde aqhubeke nalapho. Akukho ukuthula kuya yokuthola, akukho umnandi wokuthola, uzozwa nje ubuhlungu bodwa emihla yakhe. Lesi sikhathi ngibuya ke ngiphuma la ICU ngabuyiselwe ekhaya ke, kusho ukuthi bona vele benanalokho ukuthi kumele kuqhutsheke kwenziwa amasiko. Mhlawumbe yingakho ngingaphumuli ngoba vele ngaphiliswa kodwa kwasho ukuthi vele angikakhulumi, angikakwazi ukuhamba. Kufanele ukuthi ngibuyele ekhaya kusoleso simo ke ngaphinde ngabuyiselwe ekhaya. Mangibuyiselwa ekhaya sengikhonjiswe yonke lento, hayi kwafike kwalinda usuku lwami ngoba vele nabantwana nomyeni wami basebekhanseliwe bonke nje nomndeni uswazi ukuthi vele ngizodlula kwenza umngcwabo wami. Kwahlalwa ke ekhaya ke yilokhu kwenziwa izinto ke zokuthi phefumula ama-oxygen, lokhu kuzanywa ke angikwazi ukuhamba vele ngumuntu olokhelele phansi, kodwa uNkulunkulu usengikhombisile lezi zinto. Kwafika ke isikhathi la ngingakhoni vele ukuhamba, kugadiwe ukuthi mhlawumbe vele ngizodlula. Ngesinye isikhathi kufike ozokhuleka, omunye umntwana kaNkulunkulu ehamba noSkhwiza wami, bafike bekhulekeke ngumuntu vele osembhedeni ongasavuki. Ngiphila ngamaphilisi, imijovo, yama-oxygen, angisakwazi ukuyiphefumulela, angikwazi ukuvuka, ngiyavuswa, ngiyagezwa, ngenzwa yonke into.
nje ngiyopha kakhulu yonke indawo yami fanele kufakwe ngisho izinto engamaplastiki zokuthi ngisizwe ngendlela engangopha ngayo. Uthe kuleso sikhathi bafike-ke mabefika-ke base beyakhuleka kwangasangena umuntu ngaleso sikhathi kwase ngena umuntu ngempela ukwaziwa ukuthi umndeni ngoba ngase nginuka senginephunga eshitshile even izibungu zayo zaphuma ekhanda zaba u8 ngase ngumuntu nje osenephunga umuntu wasembhedeni osizwe embhedeni. Hayi bathi mabekhuleka ngeze ukuthi ngathi khona into eshintshayo namhlanje kukhona izinto engizwayo nje egazini nakuba ngangingabadingi ngoba ngangasengasafunda ngoba abantu abaningi babengena bafike babuke lesi simo bese bekhuluma into abayithandayo besho khona ukuthi akaphumuli ngani ubanjwe yini. Abanye befike abanye bethi hayi befike bethandaza abanye bethi ngixelela indlela manje yiyo into eyayisenza ukuthi ngingasafunda ukuthi vele kube khona nongenayo ngoba nokhulekayo wayefika asho leyo nto kanti engazi ukuthi mina nginemfihlo ukuthi mina ngimbambile ngiyamtshela uNkulunkulu ukuthi ngeke nguye ungakangibusisi inkosi ngifuna ukuthi ubonakale ngiphilise umkhuleko wami usho njalo wona wabo usho kunye. Bathe beqeda ukukhuleka ngeze ukuthi ngezinto ezenzakalayo hayi anganaka bahamba ke bangitshena ukuthi usuke wezwa ngoJesu ngasho ngathi hayi uJesu ngimazi kakhulu ngoba vele ngase ngazi ukuthi vele ngaliyana vese uJesu ngimvumile ukuthi hayi sengiyazi konke ngawe Jesu inkosi nomsindisi. Ngithi hayi ngimazi kakhulu uJesu engikhuluma ngaye hayi bathandaze bahambeke. Kuthi ebusuku-ke yilanga engangizokhululwa ngalo lolo. Uthi ebusuku ngilele about ngo-11-12 aphinde kufika umuntu ofake ezimhlophe aphinde angimemeza athi uyathanda ukusinda nalo ethiwe ngithi mina yebo ngiyathanda. Athi pho baxosheleni abantu abazokhuleka laba kade belana ngoba uNkulunkulu bebathuma ukuthi uzothola ukuphiliswa. Ngithi-ke mina ayi ukuthi angibazanga ngoba manje labantu bafike besho lokho ukuthi angiqedelwe ayikho into engenziwe ngoba kwake kucelwe ngisho abafundisi abazonginikeza iphasi ukuthi fanele nginikeze isidlo senkosi ngihambe manje ngangasafuni lutho nje. Hayi ngithi mina hayi ngibona ukuthi laba bazokhuluma lezi zinto futhi vese ngoba ngangakhulu nokukhuluma ngangisengibhala phansi ngingasakwazi ukukhuluma. Wakhuluma wangibuza ukuthi bahambeleni baxosheleni laba bazalwana ngangamthatha na uJesu. Kusho ukuthi ngathi ngisafuna ukuphendula wayesengitshena ukuthi akumele uqhubeke nenhliziyo enenkani. Inhliziyo yakho kumele ishintshe, kumele ulalele ukuze usizakale. Wayesengitshena ke ukuthi njengamanje vuka ukhuphukele entabeni. Yila usizo lwakho luzovela khona uzolithola khona usizo. Nganga understand ukuthi intaba yini le ayishoyo ngoba ngangayazi intaba yasentabeni ukuthi kuyini. Wangitshena nje kanjalo wathi hamba entabeni usizo lwakho uzolithola khona lukulindile. Namhlanje uzophiliswa ngoba vele sengifuna uvela ukuphila. Kwasho ukuthi angikwazi vele futhi ukukhuluma ngiyabhala phansi. Ngase ngitshena umyeni wami ukuthi ngicela ukuya entabeni ngicela bangise. Ayi naye akanga understand ukuthi ithini lento waya ngokuthi ngoba vese ikhanda lami laseliphazamisekile vele ukugula. Waya ngalokho yena hayi aqhubeka ngisize angiphuzise yonke imithi efanele aqhubeke ashintshe ioxygen afake imjovo yeoxygen. Kodwa ayingimtshene ngisho ngithi ayilo ngimbonile ngambona akuyena wala emhlabeni obekhuluma. Ngiyacela hayi kusho ukuthi ke ngize ngithi ngicela ngiorganizele udriver ozongithatha ngemoto angihambise am-organize udriver ngisho ngithi hayi kuhlukene lokhu lolu sizo laba bantu bebefike la bezokhuleka kuthiwa ngifune bona bese ngithinta omunyeke omndeni owayengilethele yena lo mzalwane beze naye bekholwa bona bobabili kusikwiza wami lo kuumunye umzalwane akhonza naye. Nangembala sahamba sabafuna ngemoto kusebusuku balele samthola oyedwa wabo lo yedwa wabo wayewuthisha efundisa. Hayi safe samcela lo ma wayeseyasho ukuthi ayi mina ngiyafundisa ekseni ngeke ngikwazi ukuthi ngiye lapho kungcono bekusemini. So bese ngithi ke mina hayi ngifuna uJesu lwade nithi nizokunikeza yena angifuni okuningi. Hayi bese ngiyathembisa athi hayi mangeze ukuhlalwa ke lapha etabeni ngisho ukuthi hayi kukhona ofikile wakhuluma kanjena kumina ukuthi asiye entabeni usizo lwami luzovela khona. Ngiyacela njoba aduzile nje bewungayizelanga. Hayi bese yangihlonipha sihambeni mase sentabeni cishe sakhuleka aba 1-2
ngezwe ukuthi sengiyakwazi uqala ukumuva ngoba ngangumuntu vele ophethwe ngumuntu vele khanjwa nekit yonke yamaphilisi nemjovo zonke izinto kungahlukani nami. Masifike entabeni lapha yanga ngangasaconverse ukuyiphefumulela mina qobo lwami kwase kufanele ukuthi ngisizwe. Masifike entabeni lapha kuthandazwa ngilele espontsheni ngizwe ukuthi sengiyaqala manje ukukhuluma obemphinjeni vele bengasakwazi ukukhuluma. Ngizwe ukuthi nami makuthandazwa sekunamagama aseshoka enhlizwe emlonyeni wami ngoba bengade ngingazani negama lika Jesu ngakade ngisonta ngazi ukuthi sekuphelele. Ngizwe ukuthi mabelithandaza belibiza nami lento abayibizayo iyayifikela nje ukuthi ngimemeze ngizwe ukuthi hayi sengiyakwazi manje ukukhuluma naku sengiqala ukukhuluma ngiyathandaza bathandaza nabo bamangala kwathi makoshaya u3 ekseni into engayinothisayo ngezwe ngathi khona isandla sehla phezulu esife singithinta ekhanda kwangazathi nje ukugula konke lo ngangikuzwa izinto engangizizwa ngathi khona into eziphumayo egazini njengento ephumayo njengento omoya ephumayo ehambayo wonke umzimba wami ngezwe qina amathambo ngezwe konke ubhlungu ngisho emphinjeni ngezwe izilami libuya ngakhuleka ngabona umlilo engakaze ngize ngiwubone ngezwe ukuthi ukukhuleka kwami akuseyikho ukukhuleka komuntu sekhona ngathi akhona abantu abangikhulekisayo manje abangitshenayo kakhulukazi kulo mkhuleko kwakuyigama lika Jesu kukhona nanokubonga nje ukuthi ngiyabonga Jesu usungisizile sengiyaphila. Hayi kwenzeka isimanga ngasukuma kusuka lapho ngalelo langa ngasukuma ngabuya bemangele bangibamba ngasukuma bangibamba ngathola amandla. Hayi kwenzeka isimangaliso kuleyo ntaba saqhubeka nabo sakhuleka kuthe nje sengithola ukuthi lesandla sesingibambile sengisindile ngokuphelele nami ngimangala ukusukuma sase siyaqhubeka nabo siyahamba ke sesibuyele emuva kodwa nje sekukhuleka umkhuleko wokubonga kwango3 ekseni entabeni sasifike koshaya o1 ngasinda khona lapho ngaphila khona lapho angabe kusaphila ngeoxygen nje kwamangalisa sabuye ekhaya konke umuntu esemangala ukuthi sengiyaphila even imigonqo eyayisivulekile nje sekuhlala abantu belindile ukuthi ngiyadlula vele emhlabeni kwabonakala ukuthi ngiyaphila kuze kube manje angisho ukuthi ngisho ngasho ukuthi abantu bangajovi bengenzini kodwa amandla kaJesu ngawezwa angikhulula ngahlukana nama oxygen ngahlukana nokuyijova ngahlukana na yonke into kuze kube manje ngihlala kakhulu entabeni ngiyathandaza ngihambe zonke indawo kwabagulayo ngibapha ithemba.